Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kisan ngot kinong bishar hadien makledep bishar klayo ban penai ki kirteng jo kinong job hakalai terek mentau penai ha opes trekam ka KSU. Kini kinong bishar ki blabure ya ka kirteng jo ki ha kini kisngi klami perthei mentaka sngi men penai ki kirteng jo kinong job ha kini ka Jingïakop Rwai online bladap tab ha YouTube channel ka KSU sangkeme. Kini kisan ngot kinong bishar kilong ka kong Catherine Pingrop baladan bak har kamni Desmond Rima Kisun Timi Kharujan bat Max Tawardri. Kinong job Hagarta Nyau hidup plus 6 kilong Beningkong Chevinia Mary Lingdok Maunai Baar Aiban Rila Akor Lingkoi Balai Arlene Amiau Pnyau Jingïakop Garta Khat Ar Dok Hanyo 6 kilong Kit Kupar and Group Iba Pali Shisha Khar Kamni Bat Balai Ilawan Shwanong Se Hakarta Khat Prah Do Arpusan 6 kinong job kilong Hakabeningkong Sur na Mynnor Baar Kisur na Sapsngi Bat Balai Balasiodor Rentah Tiang Yaka kusnam on sesam hakakat praterik mentau penai halau soten kabdeka sngi mandrakhe burom yo melung sosutam. Lingkong nga aingo yo blade try Kyrdan nong bu nong tha ubla penla ingi kum ka kenhon sun na Mynnor mangin yeng hakani kerensan man chimenta ka Jingïakop Rwai online. Ni ai ku blade ya ka Khasi Students Union ka batlo yang ka Jingïakop Rwai ka ba ai sim yengi bangin ni shakman bandun pau ya la kisap ki phong ka sun na Mynnor Kade ka kerteng jong ka kenhun ka bangila ai ka bamot ban krisyut kya yo khun ban riu lingba ki surging right nang ban penet sa ka riti ka dustur ukhun khasi khara ka kerteng jong ka jingwai ka long bandala bala shim na ka thup jingwai ki sirber rupa Suki jai ngajam ngapai syarayin ngaptip kami di syai ngastang ban kembur ya kasur bayos ngonarkai bandala nganten pai pai yagi syalan tem kapor bandala ngan her no pa benci haka Mynnor bandala yukun ben real naram ya ben kersiut ya bandala nganten yu kat arbor unam
Sangria kalashay Ang tanas mo to Ya jinggot kasal na syarnay Bandala ngan penpai pan Yaki syalendam kapor Bandala ngan hernoban Benci hakam Mynnor Bandala yukun bin bir Naram ya ban kersiu dia Bandala ngantin yu hat arbor Unong ngọc u gendang kwa Sawar telepon Ikintin syusbay na tweeting kapat Iwan lata jongkan Syaba kelitmat Nangikin herno Syabom dan balabatay Sa sisien tus ngap Ngin kin uot kasur jongkar ngai Bandala ngan penpai pan Yaki syalendam kapor Bandala ngan hernoban Benci hakam Mynnor Bandala yukun bin bir Naram ya ban kersiu dia Bandala ngantin yu kat arbor Unong ngọc u gendang kwa Bandala ngantin yu kat arbor Unong ngọc u gendang kwa Donald Haba, General Secretary Jung Kasih Students Union. Kini keresan yang Rwai online kepada penyak ke cultural cell Jung Seng kepada setang lalu bulan Oktober kat Mynnor tarik mentah kelakui syabakut. Bat kumbangilak pentip hina ke pos piborok inong sim pentah kini kesni mentah alai tarik unok pra kini kesni hakabangin penpernah di inong job. Nikon syab ni dokumen ba kidan adu sispa kan rengut inong sim pentah kini Jing Rwai. Bat lengba kacing tresitom jeninong bisar Nrup hungud ila syak shortlist lani ila syak jiet benrung syaka final round lani ke second round kebanyak lengba di social media ke YouTube ke Facebook dan kumbang ila batai nrup 1% kacing bisar kaya lengba kini kinong bisar bat 1% dia ke like kaya lengba ki like sebagai komen support YouTube channel juga seng berkunjung ke Facebook juga seng di hangi mentah hidan rekat berkinong besar kiba kila stu kila ab kami denti na dung usra bentip bono bade di hangi rekat mengai dan ba Desmond Rimat Kisun iba Master Warjeri ikong Catherine Pungru iba Paladan Bob Kakami bersaibe inong besar di iba Timi Karujan ndre imlak benyedan rekat bengi nomor benyedan apedeng kejibom syat bom plan ke med di kini gede ki kaitor ke Paulan juga jet ndre bejungi bat mentahi berperan lo ini dan subhan IT syah hingga Master Warjeri dengan penyiar ini kan jemput pelan. Di pun ba Donald ba terkian akhir itu ini kunjur lagi per lokasi di bidang ini Desmond Catherine berarti Paladan Bob kunjur berhati media printed media baru hati bayan nang dikat jang seng ni por ingkau ni ang penpaw jing mo i-play pala play kini ka ba mo ba ni ka niya niru gidan bentarang hari ka bentar abang jet ekinong Rwai kipa dan kasat tama ya kipat
Kenda tak kalah kita mohon selamat dan ika sap jongki dengan ai ga jing publi ka pang ika sagi SU ko bala ailat ki kena kiba nong kalawe namanta kerja benda ko juni bat kum juru kiban kerja Rwai mo ko kita di ka we ka ba nong ka bayar apa kersiu ya hakipun penta jong ko juni Kublai pi barua kakerteng jonga kadai civinya ling dok munai bat kakerteng jong ujin Rwai kalong masudi koi ko lomba kinong simenta dan natin ki ba kiba get shisha kiba di hok ba job ba kita natin kiru kiba biang tambah kita kam ban system kenang da ban pois katong ba toil idan ibu kenang rupo nakasi spa mo tinoi 60% yang ini judge bagi jir nomor ba ni hape banyak ha hape banyak ha ko lagi ke bade hok ban job macam lah penting cho ai ki views benin ki views ne ki comments ne ki likes ngimla ban ai kata nomor ba kan num song hok he pakhat ha ti wala kata ro ni ai la ki suppose 40% ni ki ba bakin benya rap talang ini ban ai ban sting ini khadiat kana mangla ban jiat ya kino ki bujau kita kota nya saya ingin sedang mau beres mai oke ini jiat ingin sedang kong lagi na kategori ke ba nyau hadu kadu isnan ya kerpa di ba baladan bak ben jin penpanah to bisbol ba master ba punya ini Jingïakop benar di menjok jadi Jingïakop Rwai ba pelong da kasih student union ba cultural cell ba
yang jungaru mungkin ini besar masuk aku beli kau ke SU ke bah sini yang sinjam aku benong ini ka Jingïakop Rwai kalau kau ini gila dan play nanti di kun Samla jungi am tamo ma ni senam ke bah di boboni yang susuang yang penduk sebuli ke dengan bagi jing play lah ke jompi kalau ke jing kerku ya ke bah ngelak bansai isap belum kalau wei tak kejat dia ke jungi aku yang jing Rwai itu kau beli sebun untuk inang sementara baru di balai treasure tom kajing lehi dan ibadai dan yo ibadin job dan bom simla kan job te kalau ngaj am sim atau bom simla kan job pinang e treasure tom ba hawai bakasian sen supaya report jong pilo kila kan yo ke so jong jin job bat ka jing play ke bakapang ro te ba yo ke so jong jin job ba pinla kan e treasure tom su am man so sorong na ko na ta hamne an rei ba kani kalau ngasin jam ko ningkom jong pi ba pila kan poi se ikilan lu jong kan lam te kani ko na kan bana ini nang job ibadai ai ni ka Kyrdan nadu di bawah nyawa dan bakar wisnam di bawah atau Kyrdan meningkong di Chevinia Mary Lindo Onai di bawah Kyrdan kebar di Aiban Rila Akor Lingkoi ba iwil enam balai di Arlin M Yauknyang di kini gilong minong job atau Kyrdan kebar nyawa dan bakar wisnam blessing kita kini kinong job dalam kategori new Krishna iba wan ba lai di alin en nyau wan ba di aiban rila akor lingkoi ba iba job wan sakatong meningkong lo di shadunya Mary Lindo maunai kini kinong job kategori new Krishna kawai pat kategori ini harus na melukai itu, nak kerpa ikut Catherine, ada juga banai. Teman tak kami ini dengan penerapan ikat kerteng yang kita job ya kategori makan arah makan niu. Di bawah palai ide ilawan shua nongsin, di bawah baar ide iba palai sisa kar kami, di bawah peningkong ide kit kupar and group. So kita ikut job, bukan balai ide ilawan Shua Nyong Se iba ar le iba palai shisha kamni but iba wan ningkong iba job sa katham ningkong lo ide ket kupar ba kenhun ke jungi tinga kerpa iba desman kani bidega kategori khatra lo absence na be ai pana to visual max yang ini untuk iba do dari numbers di kot sen baiklah ni yang besar besar yang sebentar orang besar berapa mana besar yang orang ni betul sudah kita sebentar dia report untuk instalasi dan pembenaran yang job hakan kategori merupakan perahu arusan senan sedang suara kerang kepala iblayo yang nama lalu haka kerang kepala ide ibalas sudor tatian bagi bawaan maaf ide kidai ketika kenhun kabakateng kisur nasani but kibalayo yang nama tu first prize ketika kenhun biani kisur na Mynnor anong may sasisian kibawan ningkong kibajob kidai kisur na Mynnor ka kenhun kabar ketika kenhun kisur nasani but ibawan balai kidai Samla balas udor tatian bish pun pi kamtan dari nomsya but yang kesek bish Ifla es nombor kali kita kinang job, desmen lah, itu desmen lah menaharsir, tinggal saya berkam juga menaik itu. Kita ni break kita kinang job baru, ifla job, but image scam bah, government scam bah kasih ke SU, mereka cukup nak tang ni, kenang bela saya kiwi Pakistan di Banuan, dan pelong kum yang kiri Jingïakop, pelong kum ban ai mensin, ban plan tipat yang kiri, paypat kiri, paypat kiri kena Samla kena bilang Kyrdan san di bagian di pasar ke batang badan aida lagi kita kota ke besibun tengah IT pak nama nyale langsa thì hadirin mungkin lagi sesuatu di kini ginong job di ni ai kubli kerpang niki ya ka jing job berjumpi bertujur di kini bakam shimayo di undang job ini sekarang ba lasim sedang henang tebet susu henang penjeli penjala susu ila di kenang bahawa kesini punya bermat undang job. Jadi ni kalau keluar ke kerpang sekini ki kendai ngut ki berjob ki Kyrdan terta ki bopher ba ya ka kusnam ba jing bentuk guram ya ki
kan long hakakat praterik no prak arajar arpau hapo kasnong lausotun but kani kesipun ko borom jongpi kan dei haka program jongki isu lausotun minute hakaba kani katrat terekam jongki isu kan play ya ka school miet lini kata ka evening school kaban Jingïakop free Jingïakop iaitu diberi bomla bomyo bomkot ting scam babaro nyapoi renti hakate gasni hakapor shibaje no paisni the tang kini hi kubli shibo ni pi baro Banin kong ngisngo ban ai kuble ka kasi student union makala plila plilenti lam yangi bangini bani shimenta hakni karan san Yakop Rwai ka kerteng jonga kalong kit kupar nong si ka kerteng jonga kalong me ibe linda ka kerteng jonga kalong arken nang san hame nong si bat ka jin Rwai ka bangi jid kalong kendit benriu mentah Smoke
kuble shibun